न्यूज़ येंबिरिबा पुंगनमक्पु याइफबि तावरिमना तराम नोकचरी हानबदा मरुइबु पाउ स्टेट असतिगी ओरना चही असिदा हेक्टर चांगली गिलामदा ऑर्गेनिक फार्मिंग माइ पांगा पांगथोकनबा लेंगांग होनरी हाइना चेक नाम खेमचाना फोंदोखरे People's Front Hana MLA amasung Minister Oiramluba Singh amata yauhandriba si corruption muthatnabagi pandamdani haina DPF na phongdorak Hauzik Pau Sandokna Pizari State asigi oina chahi asida hector chamri gilamda organic farming mai pakna pangthokna balengang na honari haina Chief Minister Yumnam Khemchana Phongdokre State Agricultural Management and Extension Training Institute Committee Department of Agriculture na sinduna State Krishi mela hogdokpagi thoramda mahangna phongdokhibani Balanced use of fertilizer haiba thimda ngasidagi Hayeng Fauba Palace Compound Laiba City Convention Center da chathagadaba mela asigi hogdokpagi thoram aduga mari leinana Chief Minister Yumnam Khemchan Hai Prime Minister Narendra Modi gi miteng makhada chemical fertilizer na miyoibagi hakchang da manghaliba asi yengduna yariba makhai lau singu gi thabak chathabada chemical fertilizer sizinaba hanthana ba thorang paikhali state asida hector chamri gi lamda organic farming pangthokpa hokre chahi asida hector chamri gi lamda organic farming mai pakna pangthokna ba hotnari organic farming mai pakna chathaba haiba asida miyam amadi lengangna khutchamna na chatpa mathau tai haina mahakna phongdokhi Thengnari mamang chahida state asigi oina urea bag lakh amaga listing yankhai sizinaki hauzik ki oina state asida urea bag lakh amaga listing yankhai leiri chahi asigi September tha fawbada state asida punna urea bag lakh anirom leiragani mamang chahidagi har hanthana sizinasi hairagasu handaki chahi asidana hena har leibagi phibam ama oiri har singasi Kadaida Sizinaki Haiba adu department na kupna yengsinsi haina mahangna makhataki thoramadu da Chief Minister Yumnam Khemchana Manipur Seed and Organic Certification Agency Masako Masoka hongna bima chung ina lunch tauki loinana low singugi lamda thoidok khendokna thabak tauriba lawmi mari the state level first Best Farmer Award ki manap lanthoki loinana West ATMA District Award ki ahanba ani suba amadi ahum suba mana mathang sina Imphal East, Imphal West amadi Churachandpur amadi Chandel District ta khutchinaki thoramadu gi manung channa natural farming gi lamda Manipur lenga ki Agriculture Department ka Central Agriculture University kauga memorandum ama khutek pinaki Thoram aduda khangalaba lawmi singda subsidized farm machinery singyen thoki loinana natural farming gi pambai sizinaduna puthokpa certified product sing su lunch lauki loinana pothok sing puthokpa farmers singda certificate khutchinaduna pungning thogatki ngasi gi thoram aduda Ngasigi thoram aduda kairau AST gi MLA Laurembam Rameshwar Konthozam AST gi MLA Dr Sapam Ranjan Lamsang AST gi MLA Sorokhaibam Rajen Thanga AST gi MLA Tongbram Robindro Hyanglam AST gi MLA Dr Yumnam Radesham Kaugi Vice Chancellor Anupam Mishra Amadi Agriculture Department ki Commissioner Thaithuilang Pamaisu Sarukyakhi State Krishi mela asida tongan bapunna stall kunmari hangdoktuna agriculture amadi horticulture gi phothok sing utkhi Manipur ki development handicraft agriculture horticulture high sixty economy sector amni ado June July August September October thatam sikan suraga November dei thatam ama lam chedum
ayamba 90% of the love hang the say masi suai koi utilize or gadi double cropping ni khangde triple ni khangde tawtar gadi safety or mida choba hom gamala gadi na thamjara kana fertilizer one season aba amadi double cropping ni habit ama ko establish koba loina na sai chai buningi urea season si or kana angi phangde I covered the young Boko Badam thing. So last year consumption is 1,80,000 bags in 2025 consumption. Presently, I'm going to give a report 1,50,000 bags later. 1,80,000 bags like we see till September 2025. So till September 2026, with 2 lakhs bags in there. So, I'm seeing a room secret department, Hansen to May, last year, and this year, advisory here in the tissue, Handi, something somewhere is wrong, try it, don't be silly. Karita, no Kande, na, you put the Kande, and the scenery, desert will put in a department, cook names and Bilaga, I want to be soup Karamba, Makalki, Matin Pang, I will have you like on the Musipuni and Minasi. Lamdam asigi regional party ama oiriba DPF ta yarakpa matamda hana MLA amasung minister oiramlaba sing amata yawhandriba si corruption muthatnabagi pandamdani haina DPF ki vice president Pawnam Sundarna fongdorakli wafam ase thanga kaithel da leiba hotel yaifabada Democratic People's Front DPF ki official website www.dpfmanipur.org hangdokba amasung leader meet ki thoramda mahangna fongdokhibani DPF की प्रेसिडेंट डॉक्टर नारेंगबम राजीव कुमार DPF की स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर समजेत साबम मंगोल जाव यावना तोंगान बाय एसी सिंगदगी लाकबा पार्टी एसगी लुचिंगबा कयाना सरुक याखी मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम यावना तोंगान बा हिरम कयादा खननैनखी थौरम अदुगा मरी लैनना पावनम सुंदरना मखताना हाई अखोइगी पिखरबा स्टेट असी हिरम खुदिंगमक्ता सेंजा थुमजाना लांगोय चंसिलक्तुना मिचंग संग लैजदबा मही मतिक चाना हैरबा नहा कया कांखथांग ओइरगा लैरी असिगुंबा नहा असिबु थौना हापतुना चिंखटपिबा अमदी करप्शन मुथतपा हाइबसी DPF की मरोइबा थौदांग अमनी मरम अदुना लमदम असिदगी करप्शन मुथतनबगी पांदमदा थांगजलकपा खोंगथांग अमा ओइना ममांगदा MLA अमदी मिनिस्टर ओइरमलबा मियोइसिंग DPF ता यावबगी अयाबा पीदे मिखलदा माइपाक्तुना MLA ओइरिबा सिंग असि मियामबुलाना लमजिंगदुना पिजा पिथक तौबा अमदी सेलगी मतिक मयाई सिजनखिबा ngaktani asigumba aranba chatnabi asi DPF na thugaigani madu natrabadi michang sanga leijadaba miyamgi damak achumba tawningba miyoi kaya mikhalda mirep oiba pamlabasu thorakpa ngamloi maram aduna DPF ki pandamdi lakadawriba mikhal asida sel sizinadaba loinana namphu hapuda bot thadaba amasung oida padaba tawduna bot kanaba hotnariba sing chumthokani haina mahangna makhatana fongdokhi corruption mutani harakanda hana corruption yam tawraba miyam gidam ka thajaba mangraba batik yam chama MLA minister oramagashu leibu wathu ta thukse thuga leirangon bharat ki mayokta natraga national party ki mayokta natraga na leiba central political party ki mayokta noina tawito lali sitok kata argadi ai hai batol se ki toe hai jana maram dam gidamukta lawbugam gidaba mayamam oirabadina asi leiba minister MLA ki marakta su che seng ya ko so khoida thajaba thamle maramuduna regional political party state political party mo Democratic People's Front da hana kan gom da yawlo hai se leba ki achuk bkhek tawrage aramba uchen pikpa natraga mathau dani ke mi ya hon jara hai Kanagumba aronba natraga aphongba lup amatana senkhai thumkhai tawbiganu aikhoi piba ngamjaroi haina Kakching Lamkhai Bazar Board KLBB na sinduna ngasi Kakching Lamkhai gi Forest Office mamangda National Highway number 102 gi lambi tangkhai thingduna wakan mifam chathakre wakan mifam adugi matangda KLBB gi advisor yengkhom nimain hai chahi ahum faraba lan asina kham thengna waringai gi tanja asida Kakching Lamkhai da hingnanaba haiduna hotel workshop amadi dukan kharap phamduna nongmagi खुतलांखा फावबा कौदबा नुमित फावबा यावरिङै तांजा असिदा कनागुम्बा लुप खरना मतेंग पीदबा यारोइ हाइना मोबाइल फोन दा कॉल तौरकपा अमदी मेसेज थाबगी थबक चथरकली हौजि कक्चिंग लमखाइ असि पोट सेतबा मरमना खम थेंगना वानरिबनी असिगुम्बा तांजा असिदा कनागुम्बा सेनखाइ थुमखाइ अमता तौबिगनु कक्चिंग लमखाइ बाजार बोर्डना मखल अमतगी सेलगी मतेंग पीबा ngamkhiroi हाइना महांगना फोंगदोखि वाकन मिफम अदुदा तत्तना
तत्तना डिमांड तौदुना अखोइबु अवाबा पिबिगनु इमुंग मनुंगे पुकचाक पुनब होटनरिबा अखोइदा सेनखाइ थुंखाइ तौबिगनु हिंगनबगी दमक दुकान अमदी होटल मचा फमजबनी नो फोर्स नो गन्स हाइना थाबा वाकत कयासु सिजनखी लोइनना हयेंगी नुमितसु कक्चिंग लमखाइ एरियादा लैबा दुकान सिंह थोंग लोंदुना वाकत खोंजंग चथखिगनी हाइरी मणिपुर की ओरिबा फिबम हौजिक लमखाइ तंगाइ फदबगी तौबनी पोट अमत्ता सिटपनते हौजि सेनथुंगी फिबम सि याम वारी कनाउ मखरदी गमदना थोंग लोंसि लगा लेबर ओइना चटपसि यावगरे होइजि अदो सि यम वारबा तंजा सिदा एकोइ सेनथुंग खाइना नबा कोना नबा हाइदना संतान खरना तौबिरपसे कचिंग लमखाइ बाजार बोना मखल अमत्तगी सेनखाइ अमत्ता पिजबंग नमजरोय कनागुबा दाइ थुंगागे मरि लेनना टेलीफोन तौबिरकपा अदगी WhatsApp थाजिनबिरकपा इचिंगनाउ चाइचनना अखोगी लमखाइ बाजार बोट असिदा मखल अमत्तगी डिमांड तौबिरकनो हाइना ngasi wakat masi famjabani. From Government of India Act 1935 to the Constitution of India revisiting states position haiba hiramda nomagi oiba khana nainabagi thorom ama ngasi National Research Center Kanchipur na senduna center asida pangthokre thorom aduda Manipur State Human Rights Commission ge acting chairperson oiramba senior advocate Khaide Mani Manipur University gi law department ki head Dr. Y Premananda National Research Center gi president Thongam Ajit Center asigi member sing amadi maruoiba miyoi kayana sarukyaki khana nainaba aduda sarukyaki khangai singna mamangai da lairamba amadi hauzik lairiba awon Manipur gi oiriba tongan ba fibam gi matangda wafam kaya phongdoknaki thoram aduga mari leinana National Research Center gi advisor Sanasam Sunil Kantana hauzik India gi lairiba state sing asigi federal structure amadi position kai tharakpagi matangda पुथोक्तुना खना नैनबनी Government of India Act 1935 तगी हौदुना India ना निंखा तमलब मतुंगदा लाखलिबा स्टेट सिंगी फेडरल स्ट्रक्चर गी मतंगदा अखंगाहि सिंग यावना खना नैनदुना हौजिक मणिपुर ना थेंगनरिबा सिंगनबा कया असि मायोकनबदा खरदंग ओइरबसु मतेंग ओइनबगी पांदमदा थौरमसि पांगथोकपनि हाइना महाकना फोंदोखि जानकी इंडिपेंडेंट लाबुंग द लाइरिबा मयाम सिंग सिकोना नैनरगा इंडिया की हजिक लाइरिबा स्टेट सिंगी फेडरल स्ट्रक्चर की मागी पोजीशन सिंगी कमाई तौरी मसिदा फिबम सिंग असि याम तुकना नैनरगा अकोई हजिक लाइरिबा मणिपुर की स्टेट थेंगनरिबा चैलेंजेस मयाम सिंग असे कोन सॉल्व तौबा मतमदा मसिदा अखंगहि मयाम सिंगी लाइरिबा वकलोल इंटेलेक्चुअल सिंगी अमसुंग रिसर्च स्कॉलर सिंगी तोंगान तोंगानबा वफम मयाम अमना मसिना सॉल्यूशन अमा पुरक्पा ngamgadra haiba pandamsida koina asigi discuss asi sinjaba Khongjom Police Station na konba Tentha Gram Panchayat ke Administrative Committee ki Chairperson Moirangthem Subol chahi yangkhai manga apokpa laikhidraba em angau gi Tentha khunau da leiba yumda sakhangdaba singna bom langsinduna pokhai helamle hairi thaudo asina hai thaudo adu ngarang numidang pung 10 makhairom tarakpa mai mutlingai matamda thokhibani bom adu gate ki wang madagi langsilaklaga yumgi sumangda taduna pokhai khibani thaudo adu da asok apandi ya hodre adumak yumgi thong thongnau kharadi akai atoi thokre hairi bom pokhai thaudo adu thoklaba matung Khongjom Police ki team ama mafam adu da laktuna yengsinki loinana case ama sulokhatkre bom adu kanana kari maram gi damak langsilamano haiba hojik phawbagi oinadi chap chana khangba ngamdri hairi Tentha Gram Panchayat ki Administrative Committee ki Chairperson Moirangthem Subol gi yumda ngarang numidang sakhangdaba singna bom langsinduna pokhai halambagi thong adubu yaningdaba phongdokladuna laikai miyamna wakan mifam famkhre wakan mifam aduda yumlakta bom pokhai hanba yaningde michambu aki akhang pibiganu amadi aikhoi shanti pami haina thaba placard sing sizinakhi amadi kholau kaya sulauki
ꯆꯨꯝꯅꯗꯒꯤ ꯀꯤꯍꯜꯂꯤꯃꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯝꯃꯝꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯕꯣꯝꯕꯨ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯨꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊ꯭ꯔꯤꯇꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯃꯥ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯃꯥꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯖꯒꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯪꯆꯤꯠꯅ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯃꯤ ꯅꯨꯡ ꯇꯨꯝꯅꯈꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯥꯔꯣ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10 ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯟꯕ ꯀꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯧꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯄꯨꯔꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯐꯝ ꯆꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ 13ꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ CSOs ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯩꯄꯥꯛ ꯀꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯤल्म ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ 1 N ꯁꯨꯔꯖꯀꯥꯟꯇꯅ ꯃꯤꯐꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯐꯦꯜꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯐꯤल्म ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯠ ꯒꯤꯜꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟ 12ꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯤल्मꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯤल्म ꯁꯨꯇꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯑꯇꯦꯝꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯅꯕ NRC ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕు ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯀꯥꯏꯃꯔꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯒꯥꯝꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯝꯒꯦ SKTVꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ IPTV OTT ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤꯕ SKTVꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯆꯥꯏꯖꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯜꯂꯕ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯦꯕꯜ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ SKTVꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ 7005-259-437 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 8974-209-157ꯗ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ब्रेक की मतुंगदा मयाम अमुक हन्ना तरामना उक्चरी मोइरांग एसीगी थमनापोक्पीगी साबलदा लैबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBB गी ओइना समग्र शिक्षा सेकेंडरी कुमजा लिसिंगनी कुलहुमदोय लिसिंगनी कुनमरी गी सेंथंग मखादा नौना सावा लाइब्रेरी रूम अमदी PM श्री गी कुमजा लिसिंगनी कुनमरी कुनमंगा गी सेंथंग मखादा नौना सावा साइंस लैब अमसुंग कंप्यूटर रूम ngarang moirang एसीगी MLA थोंगाम शांतिना संगाख्रे थौरम अदुगा मरी लैनना MLA थोंगाम शांतिना फोंदोखिबदा विद्यालय असिगी संगारिबा क्लासरूम अमसुंग लाइब्रेरी रूम असि ममांगदा साबा लोइसिनबा यारबनी अदुबु कुमजा लिसिंगनी कुलहुमदोयगी मेगी तांग अहुमदगी हौखिबा इरांग असिना मरम ओइरगा चाही खरा असि लोइसिनबा ngamdana लाखिबनी हौजिक्ति इरांग खरा फरकपदगी रूम सिंग असि साबा लोइसिनबा लोइदना संगाबा ngamle नौना संगारिबा रूम सिंग असिगी mateengna विद्यालय असिगी mahairoisingda awonba amadi लाखलगनी हाइबगी थाजबा लै हौजिक इंडिया की ओइरिबा न्यू एजुकेशन प्रोग्राम अमदी एजुकेशन सिस्टम असिदा मणिपुर की mahairoisingsu याउदुना अचंगबा तुंगी युम्बी अममम ओइना बहोनगदबनी हाइना महांगना मखाताना फोंदोखी
इंडियन की एजुकेशन सिस्टम से अनौबा न्यू एजुकेशन सिस्टम से होगई मैम से मरम ओरकादा मसीगी बिल्डिंग मैम से दरकार ओइरबो खुदिमुसे पीबो होरबनेबो अखोइगी केजीबी सिदा थम्मीब सात्र से ममा पादा नुंगाइरगा थमकपत नतेबो मी अतैगा मानना तमहनिंगबो वखल अमखल लेबदुगी दबता थम्मीदेबा मसदैदा सरकार सिदा मरमदि अखोइगी फ्लेक्सिब प्रोग्राम अमदेनो जाबुदुना ना हाइबिगिबदो फ्लेक्सिब प्रोग्राम की मखादा मसिदा तम्मीब सात्र दो ऑल आर फ्री नेबा लोइनो फ्री नि यूनिफॉर्म दगी सानबदगी सेटबदगी एवरीथिंग फ्री नेबा अदुगुंबा यामना हंथब थाक हाइबा तारे ममा पादा मैम बान थाब मफमद सात्र थाब थारकादा इंडिया की नागरिक इंडिया की मंगिन थाना चौखटद मोईसु सियार में यौहनगे है वखलोना फ्लेक्सिब प्रोग्राम हाप इंगनेबा असंग अमांतना थल्लबा मणिपुर अमा ओइहनबगी पांदमदा मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF खुमजालिसिंगनी कुनगी जुन मंगादगी हौदोखिबा संघलसी मणिपुर कैंपेन के मनुंग चन्ना हैबोक चिंगदा उ चारा लिसिंग अमरोम थाखरे हाइरी हिरम असिगी मतंगदा MSF के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अफेयर्स की सेक्रेटरी न थादरक चेरोल अमना हाई ताइबंग थवाई सिंह कन्नबा मरु कोकथोक्लबा चिंगमाई सिंह इसंग संघलसी हाइबा थीम की मखादा मालेम की महौसा कन्नबगी खोंजंग अमा MSF अमदी मणिपुर लेंगा के सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन का खुचमनदुना कॉमेट स्कूल की प्रिंसिपल यावना हाइबोक चिंग लंगथबालदा पाक सना उ चारा थानबगी कैंपेन अमा लमथाखी मदुगी मतुंग स्कूल असिगी महाइरोई चनी MSF की थौमी चनी अमदी ऑफिशियल खरगा लोइनना हाइबोक चिंग की कोकथोक्लबा चिंगमाइदा उ चारा लिसिंग अमरोम थाखी हाइरी चाही ऐसी बोसेम न लवा क्लास 10 की एग्जाम दा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ओइना सलुंगफम खुंगंगदगी मार्क वांगना फंगदुना माई पागलखरबा महाइरोई सिंगदा वाहेंगबम कैनाहल देवी मेरिटोरियस अवार्ड लांथोक्तुना इकाई खुमनबा उतख्रे ngarang पांगथोखिबा थौरम अदुदा के ब्रिलियंट एकेडमी की महाइरोई निंगथौजम सिल्विया स्कूल असिमकी सादोकपम पाइखोंबा मैतै अमदी सलुंगफम हाई स्कूल की महाइरोई पेबम जॉनसन दा सर्टिफिकेट अमदी सेल पीदुना पुकनिंग थौगतखी अवार्ड असि वाहेंगबम चावयाइमना लैखिद्रबी कैनाहल की मिंगदा मिथोई मिहेनबा ngamlakraba महाइरोई सिंगदा हेना होननिंगनबा अमदी चांगदमनबा कयादा सरुक याबा पोकनबगी पीबनी हाइरी उत्तराखंड के हल्वानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चथरखिबा तरेट सुबा नेशनल यूथ मुआथाई चैंपियनशिप 2026 मणिपुर मेडल कुंतरेट फंगदुना चाउना माई पाक पंगमलखरे चैंपियनशिप अदुदा मणिपुर की मिंगचट पुरक पंगमखरबा नुपा अमदी नुपी की मुआथाई सानरोइसिंग ngasi Imphal International Airport थुंगलबदा मियामना हराउते यामना ओक्तुना पुकनिंग थौगतखी नेशनल चैंपियनशिप अदुदा मणिपुरना गोल्ड मेडल 13 सिल्वर मेडल 3 अमदी ब्रोंज मेडल 9 पुन्ना मेडल 19 फंगबा ngamlakibani पांगथोखिबा चैंपियनशिप अदुदा मेघालयना ओवरऑल टीम चैंपियन असमना ओवरऑल फर्स्ट रनर अप अमदी उत्तराखंडना ओवरऑल सेकंड रनर अप ताबा ngamkhi मणिपुर मुआथाई टीम अदु याइमलाई अमदी शिवजीना टीम कोच सापम लमयानबना रेफरी अमदी असेम तोंदोनबना टीम मैनेजर ओइना सरुक याखी नेशनल यूथ मुआथाई चैंपियनशिप असिदगी गोल्ड मेडल फंगलक्लबा सानरोइसिंग कुमजाली सिंगनी कुंतरेता मेघालय की सिलोंगदा पांगथोकदबा 38 सुबा नेशनल गेम्स दा सरुक याबा फंगलगनी हाइना मणिपुर स्टेट के सेक्रेटरी जनरल न खंगलकली पनबयाबदी तरेट सुबा नेशनल यूथ मुआथाई चैंपियनशिप 2026 अदुदा इंडिया के स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी 38 की मुआथाई छानरोई नुपा अमसुंग नुपी 495 सरुक याखिबनी ngasi state asida oikhiba ingasagi pau amuk pizari ICAR regional center lamphel parta gi phangba report ki matung in ngasi state asida khwaidagi sabagi chang celsius degree 38.2 oikhi aduga khwaidagi ingbagi chang na celsius degree 12 ni nukshitel waising manil gi chang na ayukta chada marfumari oikhi amasung nungthildana chada 62 ni aroibada maroiba pausing amuka hanna pizari
State asigi oina chahi asida hector chamri gi lamda organic farming mai pangna pangthokna ba lengang na hotnari haina Chief Minister Yumnam Khemchana phongdokre. Amasung Democratic People's Front ta hana MLA amasung Minister Oiram Labasing amata yawhandriba se corruption muthatna bagi pandamdani haina DPF na phongdorakli. Mata asida bulletin asi loishinjare Manipur miyamgi punsida khwaidagi hena maroiba state asigi lebasigi madi malemgi pausingi damak Sktv'S News po miteng taduna lebiu loishilakpada pumnamapu amukahna khurumjari.